Čekaj sekund, doručak za večeru? Može. Ovo je šakšuka, zdravo i ukusno jelo koje nam stiže iz Izraela. Idemo odmah na pripremu. Prvo zagrejemo ulje na srednjoj vatri, dodajemo iseckani luk, zatim dodajemo iseckani beli luk, a sada začin, kumin, tucana paprika i slatka paprika. Mešamo 15 sekundi. Vreme je da sipamo paradajz. Sada ga izgnječemo. Dodamo soj i šećer, promešamo i ostavimo 15 minuta da se krčka. Suvišna voda je isparila. Vreme je za jaja. Lakše je ako jaje prethodno odvojite u malu posudu, da ljuskice ne završe u jelu. Sada napravimo male bunare u paradajzu i ubacimo jaje. Za boju i ukus dodajemo baby spanać i poklopimo na 3 minuta. Spremno je, kako dobro miriše. Dodamo biber po ukusu i sklonimo sa vatre. Izmrvimo feta sir preko i šakšuka je spremna. Savršeno ide uz tostirane hleba. Prijatno!